дар шаҳри Кӯлоб даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардид. Муовини раиси шаҳр ва дигар дастандаркорон ғолибони даври муассисавиро табрик гуфта қайд карданд, ки даврҳои минбаъдаи озмун ҷиддитаранд ва мебояд омодагии хуб дошт, то муваффақ дар ин озмун гардид. Иттилоъ дода шуд, ки дар даври шаҳрии озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст дар 6 номинатсия беш аз 1000 нафар довталабон иштирок мекунанд. озмуни мазкур бо мақсади баланд бардоштани завқи китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави суханвару сухандон, арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию фарҳангӣ, инкишофи қобилияти эҷодӣ, такмили эҳсоси худогоҳиву худшиносӣ, таҳкими захираи луғавӣ ва мусоидат дар рушди ҷаҳони маънавии аҳолӣ соли панҷум аст, ки зери сарпарастии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон гузаронида мешавад. کتاب است ما را با دوری‌ها پیوست میکند. کتاب است میراث ما را به جهانیان انعکاس میکند. کتاب است که ما درباره تمام سیاره دنیا معلومات‌های صحیح از بر میکنیم. با بار دیگر ما با این اقدام بسیار فرهنگسالار پیشوای معظم ملت که مردمش را تلقین میکنند، تشویق میکنند که رو به کتاب بیارند. ҳар як иштирокчии озмун кӯшиш мекунад, ки бо иштироки фаъолона ва ҷавобҳои дуруст ба саволҳои пешниҳод гардида то ба даври ҷумҳуриявӣ роҳи худро ҳамвор намояд. Ҳакамон бо ҷавоби ҳар як иштирокчӣ диққати ҷиддӣ дода, барои муайян намудани беҳтаринҳо бо суолҳои иловагӣ сатҳи донишу малакаи онҳоро месанҷанд. Як қисми довталабон дар солҳои қаблӣ иштирокчии озмун буданд ва имсол бо тайёрӣ хуб омаданд. سال دوم است در این آزمون از روی نامیناسیون موثر اشتراک میکنم. در سال اولی آزمون تا دور جمهوری اشتراک نمودم، ولی در دور جمهوری سزاوار جای نمایان نگشتم و امسال امیدوار از آن هستم که در دور جمهوری اشتراک کرده و در آنجا غالب جای نمایان میگردم. من مینداری خود را به پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میرسانم که برای ما کودکان چنین آزمونها را تشکیل مینماید. من به همسالانتون میرسانم که مثل من در چنین آزمونها اشتراک نمایند. ба андешаи мутахассисон ташкилу роҳандозӣ намудани озмуни ҷумҳуриявии фуруғи субҳи доноӣ китоб аст барои ҷалби бештари қишрҳои гуногуни ҷомеа ба китобу китобхонӣ мусоидати фаъол намуда истодааст. Ин аст ки соласол шумораи иштироккунандагони озмун аз ҳисоби хонандагони муассисаҳои таълимии миёнаву олии касбӣ зиёд мегардад. Афзоиши шумораи иштирокчиён дар озмуни имсола аз он шаҳодат медиҳад, ки он миёни сокинони кишвар бахусус наврасону ҷавонон маҳбубияти бештар пайдо кардааст. Ширинҷон Сафарзода, Сайфиддин Исмоилов аз шаҳри Кӯлоб барои барномаи Навид.